Kje ste folk, kva dogaja? Dino je tle. Vse do jaja. Kva je zdaj folk, kva dogaja? Evo ga Dino spet, danes se javljamo, danes delamo en posnetek, ki sicer danes bomo delali video Try Not To Laugh 2020, ker se 2020 končuje in to leto je bilo pač tako bedno, dlakovo, čupavo. Sem se odločil, da mi naredimo en tak pozitiven video, en tak smešen video za zaključek našega leta. Pa predtem bi se vam rad zahvalil dejansko, da gledate moje videe, da me podpirate, da kupujete moje majice, da prehajate na moj Twitch kanal, kjer live streamam vsak dan od 5 naprej in da dejansko omogočate meni, da delam to, kar želim in kar imam rad. In to je zabavam ljudi v Sloveniji. Ok, nima veze, gremo gledat najbolj smešne živali v letu 2020 in jaz se bom probal ne zasmejati. Zdaj pa vi dobesedno morate nekaj narediti in to je štet, kolikokrat se bom jaz nasmejal. Jaz upam, da se ne bom nič kolikokrat, ampak vseeno probajte štet. Gremo pogledat, gremo videti, kva dejansko te živali počnejo. Hej! Preden si gledaš moj novi video, rad bi ti sam povedal, da je to moja nova osebna stran dinoti.si. Na njej zveš marsikaj o meni, kaj se je dogajalo v mojemu lifeu, imaš povezave do mojih socialnih omrežij, pa še lahko si kupaš majico ali pa hudi, če si faca. To bi mi ful pomenil, pa še dal bi mi motivacijo za naprej. Hvala ti pa, uživi v videu. Yo, prijatu, tole je moj šov, hitr se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatu, tle igrce igram, prid sem hiter, da ne bom igral jih sam. Evo nas, zdajle smo točno pri videu, ki sem ga najdel na YouTubeu, Funniest Animals Best of 2020. Prav najboljši posnetki živali v letu 2020, pa gremo si pogledati, če dejansko kaj smešnega. Kva ima to v gobcu? Kva je to? O, dobra žena. Gleda, on gleda futbol. Ok. Oh my god, očupala ga bo čist. Kaj je to? Šamar! Sam so luškadi te psi, a ne? Maček pa pes nikoli ni dobra ideja, da se skupi. Ka maček je ful hitrejši. Ko je zadeto, ko? On ga je hipnotiziral. Oh my god, nekega nosa, ga bo direktno bazon. Oba dva. Bazon. Ali bazen. Kaj je to? Odel poje. Oh my god. Oh my god, nekaj je udaril čelno v šipo. Hello, make a good... Ne, že vem, ko bo. Vedel sem! Shit, pizda, ne moram se zadržati. A kar prestrašaj? Jedi. Jedi, brani, brale! Jedi, brani, brale! Au. Ok, to sem že videl. To sem že videl, ta je ful dober, ta je ful cute. Keknuje se vsak, se ustrašil. Nekako ga je zaliva. Leto, leto. On ni trava, človek, božji, on ni trava. Ok, kaj imamo to? Kaj je to, kruh? Črn kruh, v noci čokolade 100%. Njami. Wow, le ta pa se kamaček. Ta pa se kamaček. Lega, lega. Pa ma ga vidim, se zaklepa. A bo šel čez, a ne bo šel čez. Lowrider. Dober manto. Kva zdaj, kjer debo maček. Kjer prašič debel. Lega. Of. Kaj sta zaštekala. Ne, no. Oh, shit, to se jaz ne moram zadržati, preveč je težko. Ok, zdaj im čist resno. Kaj je bilo zdaj to? Prav, pridne dotu zame, bole me briga. Komu, nič mu ni jasen. Nič mu ni bilo jasen. Oh, shit, šipo je razbal, falil je vhod. In je šel čez šipo.
Kakšen hud lok. Si ti normalen? Evo ga vidim za lafo, lega. Čoro, ki ni več. Oh my god. Glugo, kje? Tazgale ima moj prijatelj rok. Buhi, lega buhja. Buh. Kaj tepi. Ok, da vidimo kva raca kje dela. God, ni to dober. Ej, to je to. O, preval, ugušiče se. Joj, teli so. Kva ta liže, majke mi. Kva ta liže, vdel, mislim, da ima uno stvar. Ej, zihar ga ona uporablja za neke stvari. Zihar. Kva je zdaj ta majmun ukradil? Ej, jaz se ne smem smejat, kva je zdaj to? Kva ta svajpa, stari? Glej, koliko je hiter na Instagram, sam, gremo. Neki je videl. Opa, kva pa zdaj, kad te je videla? Opa, aha, dobili smo te. Kaj delaš? Ok. O. Znači jasen. Oh my god, kva tepih med nogami? Ful dober. Daj ne jamri non-stop, daj ti bođe enkrat! A veš kaj skozi jamra, čuti? Hello, o, mačeka govori. Pa predi. Kva sprdu? Hello? Kar hello govori, gle. Pa zdaj pa pohu. No. Ne, ko si prdu. Čakaj. Ne. Wow. To pa je bil tuš. Oh my god, kva bo zdaj bo fight. Zdaj to, teli, to bo fight. O, kaj ukrad, tega kužija bi pa jaz smel, to je ta japonski fuluškan. Ok, maček gre srat. Kva? Šo je okoli in pol nogo gurat. Kjera budala, lega. Ne, ka si bo nogo prepel. Kva zdaj to? Kva je zdaj to? Kva je to? On ne da njej, ne pusti, le, hinavska. Le to. Ok, kva je s tem mačkom? O, fuj. Pa papir ni zaje, ženska, kva je s tabo? Kva je s temi žogicami? Kar da te zginu. Ok, she's a little special, ok, kva ta lovi? A ja, ta senco lovi. Oh, bimbo, don't kick your dog bone away. Oh, shit. Ne smeješ, zdaj ti bo nogo ugrizel, 100% ugrizel. Kva je s tabo, ko si to naredil? Kva se je zdaj zgodil? Pa daj neki trobat, no! Pa daj! Kva je s tabo, model? Ga videl? Ta malo se je prestrašil velikega. Biži dol z moje poslavce. Ti... Daj tu kled, da se bude da jezd. Ali spi, lega. A moram res jest. Oli, mene, kak sem jaz slep, jaz se kopam. Da ti boš dolgo, kva je s tabo? Kak je direktno gušil, da boš dol, jaz grem čez. Jaz grem čez, ti pet pod vodo. Ule, tenis. 10 točk za, trojni salto nazaj. Gled tega mačka pod vrati je dejansko zlezel. Oh my god. Pod couch. Wow. Evo ga Garfield. To je Garfield. Ode. Au, god pa bo. Aha, zdaj da je pa nazaj, ker si vse razmetal, ne? Zdaj ga uči, ne? Oh my god. Oh my god. Ne moraš ti mačka naučiti, no. Kva pa ta maček dela? Kam te mačke vse zlezejo? Ne boš ti gledala da vidiš, kaj je s tabo te bedarije non-stop, brat. Pa tukaj mi težiš. Itak. Pobregaj njega. O, kva luška, z mano se ukvari. Z mano se ukvari. Skozi na laptopu. Ode, zginu je. Konc, nema više. Podmornica. Kva ta dela? Ne mislim, da grem ven, pa okolo, gledaj, koliko je butast. Pol je vzun in on ne dojema. Pa kon, oh my god. Tukaj moja bivša. Gled tega modela, kva dela. Pol mleka greva, lega. Alo, model, rabaš lico. Ta pa kiha, gled ka ima koronoma, stari, gled to. Pa te model umer se, kva ti je, normalen. Normalen. Piči.
Oh my god. Požret čim prej in sam spizdit. Čim prej požret. Itak. Da kdorkoli ne bo videl, oziroma da ne bo ostal za drugič. Bog ne dej. Ne rabiš se salca. Oh my god. In on prihaja odzad za njimi. On prihaja. Kaj je s tamo? Kaj mi težiš? Yo, prijatu, tole je moj šov. Ful dobro, no. Všeč mi je bilo. Jaz sem rekel, da se ne bom smejal, sem se pa zgleda velikokrat nasmejal. Ej, dajte mi povedati, spod v komentar mi napišite, če bi radi še videli kakšen tak video, pa mi dajte link kakšne ful hude zadeve, katero bi vi radi, da jaz pogledam. Ker tole je ful všeč, ker smeh je pol zdravja. Ko ne rečem, hvala lepa, da ste gledali ta posnetek. Like, share, subscribe, kaj to pomeni? Lajki moj video, vi ga šeri, malo nobenega ne šera, pa subscribe na roce. Gotovo sem, da polno naročnikov ni subscribanih na moj kanal, te, ki gledajo moje videa. Drugač pa, vse najboljše za novo leto, srečen Merry Christmas in ko ne rečem adijo, vidimo se do naslednjič.